18.7.2019. 9 sati. Moja mama mi je uzela mobitel i ja nemam pojma što da radim. Napravio sam sve što mogu u svojoj sobi. Grozno mi je dosadno. Gledao sam kuteve, progledao ormare. Čak sam i crtao na krovima kreveta. Koliko je taj krevet stabilan? Mekan jastuk. 11 sati. Već 15. put si čistim zube. Još uvijek sam ljut na svoju mamu. Nokte sam se isto već toliko puta rezao. Meni se čini da više ni nemam nokte na rukama. Trinaest sati. Meni je toliko dosadno da sam čak odlučio ići van. Najgroznija stvar mi se upravo dogodila. Išao sam van i grupa cura mi se najednom počela smijat. I onda još gore je neki tip došao i se htio tuči sa mnom. Onda smo se odlučili da to riješimo kao pravi muškarci. Pa smo išli do mora. Ali na kraju niko nije pobjedio.